Biya kamal ka Nur Online TV channel an wala shan kan wan ka pai kel ron kin daro jen dang rawi de dich. Bana roi ka ki volcano ka mandan en chi rap ki chi mar re rol Ethiopia. Rol Ethiopia shete ka earthquake medida long mi magnitude 5.5 earthquake namo tuoge ka Northern Ethiopia ka chang ka di ka jo. En volcano me jen shamar long ka rewecha ka Ethiopia kirol Ethiopia no chawra jmo chaja kwen ni shangai kone no ko kor pense paiwo chias kwa long chet wo long rol Ethiopia gwase dan chagwen no chepinye ne chetene ka kwak ke chete ka kwak teret korodian ka jen kwi volcano kana ka jen kwi es kwa kana mona kia la pin en las pin man no ajen es kwa ka chukulu to kan tama las kwa ke to man dire longo gul volcano gulatitin volcano mo jenan tema cha tol mudi cha kamrar ka shimishal ka lava ke tiol man andre mi man kule lena jena long wajena tema cha barar cha tok kan Northern Ethiopia gwaza danan tok egmatin ki man tok volcano tin jen tok ka afar rural Ethiopia again gwas dan to namatin ala far region gwas mishal ke segento kan nos is a far region rural Ethiopia chawra mo chaja kwen wa en ta dan shi volcano she ben keje ala jen Kenya ka tul medira long dewje bi shi atur de nen kim gorje bo video teten dung no bi atur de nen baja la ka jen cover dung video kana bi nen mandana jen tole men shi anen kwal turne tole antem chala do che tola dane chi talk ka kan community ka kan Friday watem che tol che ko tuk men chi do tin teme chi do ni jen lava de ke tola mandanen ke maide men bol men kul barar wajen ci do tin teme berar watel ram che nakatel lady che nak do bran shalat ke je netin kontin be ke je ke be ke je teka en volcano dan en shi barar volcano jena pem la berar la pem mele de long yo ba kul ba doj rar ki ba belit yo ba ro chu ke la mu bum bum ko kor ke mi che jen ajen la pem di algo ikon ke la karode ni yurar ke do bo mo ke jen ni pinyami meni yo ba dakrar ba dakala pem dit anta ma chala do kwai ka gwada dana ba chong ka je ke ba to ka je du no men chala jen gwasama wachi tole men diden be pin mon ko nan volcano dunkot chiran le demo dunkot wajen che tolon tema che tok chukdo na lava amo ke pemadan en let along men chit ke piu ke mala kach chi mo tol wajen jiku titon tema ko barar re volcano ka chawra mo chaja kwen chada dial ke le dial ngwasmi chaka wuch no chaka wuch chaka nangwa da dien chawra mo chaja kwen wa US Geological Survey chikara me chikana lat ka paibangwan akene nene akene chicken tedi chicken ko gor la tisha gwar pin tisha wojen bakalu de baro es ko ke la pin ti to kajen gwas mone kajen gwada chal kamo Northern Kenos is a far region mo ki Ethiopia es ko ngi jen bakalu baro ke la pin jen bakalu baro lo nyu de jagwano gwas mo tek volcano ka volcano mitetin ngwada mo la jagur ngwa en go bar dial gwas mo ba ko wuch neme jen andan en shiro da larantame ci volcano ci tore ro Ethiopia ka jen volcano midit shaben alama midit tame cara dial shaka hodon gwasamo cara jamo chaja kwen cala ro jen ci dul ka dobrana chalat ka jen gwad ala area ne kone ci yare wujen gwasami ka dobran cha gor ka jaga newspaper den kon tigi Ethiopia chala ne ne wajen ci dul ci ko jen dang diok no wa cha ka mol karora kel no na me chala do mi jega long kaman chala jen mishal ka esko go men non volcano ko an volcano jela kel ken esko gwadran bera la pin la jala de jen kwala sholla pin ka jemo pin ja jela bang wote mi din mi de pin mi goro dara ken rar jen do badan en la pin la jala de je chala do en volcano montema togre rol Ethiopia ka north east afar jen gwadadan en te volcano matetin jen ana gorde nyoga yakel na me be pinki don konyal tango sinte me shala do badan la volcan la be ke ja wa mi pinki je ke pinki te kori ke pinki te karol wala kod bala na la ga surprise ke tichu ke to mo nyoda gwano nyude na no kod jatin ke nyude na o to
paladitin kona teke ye lada to go to togon di ala waka nyun tala kot kanong ajena na gorde nyo ayakel gorno jin bi nyo ne ko ken bi ateke mal bye bye